In the Bankulu. Mfana kaMthetho ehombe ethempeli eintabeni zasempangeni lapha ngizofunda emzini wenyanga yezulu ngoba sesikhumbusweni sayo inyanga yezulu bathi abadala yeke ifike ekseni ingaziwa la ikhona ebakuthise khona ibamba umhlangano ifike ifaka amapijama beqale beyibheke obaba ingaziwe ukuthi kuphi kuthi emini kutholakala ukuthi isehombe la ikhona wangakabi isehombe uqala kwakusembonini mhla ekhathini zabhombela la wathi khona ubhombela uyothi mayiwela uthukela ebheke enyakatho noma esuka enyakatho ezowela uthukela ngoba indawo yakhe yokuphumula afika buthisi bakubonile lokho baba esikhathini senkosi ilanga ungakabi isehombe ithempeli lisematshana kuthiwa kwayekwenzeka khona ubaba wakwaThunywa ezulwini mayithunyiwe lo baba ebhekile ithempeli base kwenzeka lamfica idimoni wakhohlwa ukuthi ushembe uNkulunkulu basefuna ukuholela mayithunywa ezulwini kuthiwa kwenzeka ngenye imini impela kuse izolo zekhathi wavula necala wathi kusethempelini kukhonziwe phakathi engena ngehashi lakhe inkonzo iphakathi ngenza isicelo uNkulunkulu kuba nami angikhumbule ngize ngaduki ngifele kulolu hambo ngoba ithi lutho unyazi lifike oqala enyelisiwe lithi mawuzala ingane lalikhuluma ngezulu lithi mawuzozala ingane ezulwini ukhishwe ingelozi ezimbili eyasesogweni neyasezulwini kuthiwe ufika kuqala kuwena leyo ngelozi ila khona uthi mawuhamba emhlabeni oyakhona angazi mina ukuthi iphi ingelozi eyafika kimiqala mhla ngizalwa nakuwe angazi yona iphi kodwa ngoba silapha sizoncenga lo musa ubushemba sikhumbule luthi inkosi inyanga yezulu kade ngisezulwini ngoba sesikhumbuzeni saso ithi kade ngisezulwini yasihlangana nokhokho bethu ithi okhokho bethu base befuna ukuza kuye yasibamisa yathi abakwazi ukuza kithi ukuza kuyo benjena okungenani khethani ingane zenu emhlabeni ukuba ikholelwe nina sizokholelwa bona ngoba silapha kuthiwa masukhethiwe bakhethile bayakukalela ukuthi uzoba iNazaretha ikhathi singakanani angazi mhlawumbe kusasa ngizosa sengihlubukile ngingasamboni uNkulunkulu kodwa ngoba silapha sonke ngalowo musa ubushemba hlale kithi sifele kuyena sengizohlala phansi 26 April kuwolonyaka bengisesanda nezo inkonzo yasinika amakhosazana akhuluma amakhosazana ngemsebenzi emihle uNkulunkulu asebuhleni akayenzele yona kodwa engakunothisa kwasuma kakhulu izingane ezayikade ezifundayo esikhungweni sefunde bakema ngoba nami ngifunda ngalalela imanga ushemba egilayo ngase ngikhala inkonzo yonke yazi yawuphela laze lamanzi ithawula ngikhala inyembezi ngibuka uthawu ushemba uyabenzela okuhle kangako siyami nami ngiyamkhonza ngiyamlandela mhla namalanga nakho ngihlupheka lapha eGoli kwaphela insuku ezimbalwa nje wafika ushemba ngingaphuphi ngibhekile ngiwasabeka amaphupho inkosi ilanga yakhuluma ngawo isikhathi asikho kodwa ngengene lapho lase lifika unyazi lase limthembisa lathi linda ngempela erest la ngihleli khona ngihleli ngesikweletu ngibuyisa ushembe kade sengixoshiwe esikoleni ngibuyisa ushembe ngiyakhumbula ngaphila ngangifaka ama-document ngaphila nje into engenayo isisindo ephathekayo wangibuyisa ushembe nendawo yokuhlala wangizamela kwahlangana nje kwaba kalula ngase ngihlale erest bekuthi makuphela ukudla ngithi shembe ngizodlani namuhla
kube khona umuntu ozongikhumbula athi awukonje udaba lakho lithini lagcina kanjani ngithi angikuphose lapha ngikukhumbule lo uNkulunkulu ongalahlana onjalo esihlangene ngaye namuhla kuthena nje sekuphela isemester le wasengisondezela ngoba uthi angikhululeka ngilinde wasengisondezela omunye udokotela ubhuti kimi noma uzoba umalume ngoba kwamthethe isibongo wathi uzongisiza engilekelele le mali etholwa abafundi uzongipha yona yokudla lo uNkulunkulu esihlangene ngaye namuhla nje khona ibhazari elungayo bazongikhokhela isikweletu esikhulu esingaphezulu ka100,000 osibusise nikuzwe In the bank you lose.